Obitro Wildlife Sanctuary Kacinaw hey Obitro Wildlife Sanctuary oh ticket इधर है भाई oh ऐसा से अब जे एन तारे हन मोच Wildlife Sanctuary à bong hong tâm thế Chikachinaw hi Opitora Wildlife Sanctuary Moricon District Asama in 2025 January a family outing with Brother Sangpu Chito family to Kagachinaw in Ichi akakiman sa alaho to in Sangpu Bison Ichi Wildlife Sanctuary Area Protection of Pinang Carto Ichi si Erwin ano mamain nila halbilay ay in akutain amundi kansarong atamin jokin la ibet in kahit amundi i-check na po na ko sa kita api sila isang release area Opitora Wildlife Sanctuary Chikipan sa Zongle Singhang mi ho Niya ho Muslim ho Kalzam ho na Biharin nilo nilo ho sila area ay siyang kinawa in bahit biha forest yung wildlife sanctuary yung kazot no
Chilai muni elephant riding ki bol na mun a in elephant sai pi pho aga koi nau aki pat nau mun a e ya ki chi su pe a zo ting le masang la ho kamang la hi ting le rhino ho hen lang ngal chang ho he jong le aki mun cho cho ol la in be sa de e dia he chi khalu zo sin ki ga ve wa agan chabong khu ki mu hi jong le a wildlife ho ki mu hi jong le safari a ituwa family kha ika ki tola ika wa le chi wildlife sanctuary su ika vel long hi tam thei na le ki pa na khat chu ya chu a motive chu sharing is caring ya chu Sunday New Year ki pa ai to na chu family ho hi sharing is caring ki chapangon tu lai ta ha se u chi team ki man cha outing a family that ki all in aku he in aku wangin in la riding and so ki bolin safari a ki pa ki pa hi anok na chu ai e ko a hi ha sound ko ni ai lo le ki ha again thing na yong ko ni nung ta lo di sharing is caring gen tu te na jong ni la ku go ga da ta ti ku ai lo gen ti na jong get home ti di nok sa na jong get home ti di chu motiva chelia family ni ko nga ka ga ti apa ni ga me te ti sao ông kim pan lâu lại Gamsa ki mululay Gamsa ki mu pui tia kapau lai ta kapun pun lai ta wen ijlai mun hin sagul kai sa lew sagul nei pun aha kem vet chingin ngal changkhat ana umi aha sau the in thau wang ko thau pui jong le ngal changkhat kamu pan ta vi ngal chang mu ka lo ne ang sot tan king thang gam kita sa gamsa ki mu lo na sot tan tu nya Pavitra Wildlife Sanctuary ngal chang ka ki mu chu dum he long pe nge abana hi ka tol pe ki na wa masang lang ako driver pa he guide jong ai in driver jong ai in safari tol ho he biham mau he guide ta na tumang jing ai in guide tum mong long om pun mau hin rhino om ho in ac ki wen rhino om me tin hin la rhino tum jing cha ra ye ting lại hin mu di we ya kachi wa to do wa all ola ka kinga pa ji we rhino cho me tin din la kam khat ji akimu tin pun ta he aban langa he akito lo wa awa mang che ni zoom ka bol hin awa mang tai rhino Nagaland ka eh Nagaland mangjen do na ki mo hin amang kita नहीं रहता है चलो थोड़ा आगे जा rhino hi ihon sachung timin sachung ahin amu chung lai ta मिलेगा ना ठीक है चलो को rhino ma in sachung India ahe Africa le India umahe India yang cumun danga kimulo asama bakin kile Kaziganga National Park le Morgaon Pavitra Wildlife Sanctuary rhino ka ki agam ka ki ang kachi te ki na rin apan mga he rhino kimki ke chung mon na ta en ana rarity rhino ho na kan get sa ai dan ni ke dan ni lesson udah ni apa apa ini berarti saya yang sentuh kan pas ni
Okay. Langayin rhino khat lin ta khat au me. Chỉ có anh này pet hen. Agam that ji in chmu chin thi pui. Wildlife sanctuary hi kam sa long in sa long akom ye na hi ai ba lang in sa ong ye se tapun kam sa long akitamu be se pui tikat ong se to lu Tuni kachimu hi unplant tree hi in. Ikule hela kagawat hi in. Illa kachigod luwa mo bin. Liku ano min. Sa panghong akipa yun. Anom sa zingi Miss Selena. Hello Miss Universe. Mahe. Future Miss Universe. Nakakabay inverted lang Miss Universe. Wow. Ang rhino nagam ahitan. Yes, yes. Lain rhino ni au min alin mong mong asama ding alin loi ta hetai ten rhino khat alin ta khat au me cha gus kitiong he Siberia aku na chau hi veti he तो ये वाला तो कैसा आता है थेंग इसका थेंग भी बहुत खाता है उड़ के This is rhino. Ichi leisi chunga dinga sachung a popular pen chai tai. River tot bang bang ichi afatsa din se cho he Siberia kamako na migratory birds leng fu tho hi ti chu ichi a guide so hen driver ho hen ase yu nei ichi a fatsa ki mu zo si hi Siberia kamako na tum a hi leng fu ama ho hi phal bilai yo lang hi phal bilai le ichi lang ha he mo ba
lang asat phat le lang Siberia lang adap lai hekiji asat lai hekiji lang asat ting le Siberia gama jiwa Siberia gam adap ting le lang hik asat pe nong gi ji dida ama ho ni wa cho ni asat pe ni wa ji ho ni adap pe hekiji nong gi jiwa migratory bird chai in kachi pe ki na ven lang ne ore sunga kawa le gam so yong di in la gam so hi in mukul forest Povindra Wildlife Sanctuary hiti ay kaga velo ay in anu ma zengen tripi kui tabang le achino mo maala safari agatuwa gakitol jong hi anu nakat enjoyment in puwa piham til tha experience ka kinay ahin ichi anok na hizinge si rhino Jehen rhino ni au min pat ni lam sanga o mi ati hen pat ko no wa hi jit lam sanga imo ayo ge la che sachung rhino to lam sanga bom ti kun abana ai wa Povindra Wildlife Sanctuary a kimungi ai le ko ma kun bong ho jong aka in kun no makulin anne numen ane in which is sachung ho the nom ta sa ko mai sila ay migratory birds kiti ho chun atam ano kinin ahe ihin kui tabang hele ichi Povindra Wildlife Sanctuary gamuno ma uma ayong chi shooting pal ai shooting pal ahin hinla camera fish ki piling shooting mong ti loading lim ga kila kang chala flocking ball nom sim ball nom mo ma na cha kang chala ga ball nom cha phal lai tu Siberia gama kuna migratory bird jo hai migratory bird serbu ti chon tem ho pacho Siberia gama kuna really sit kitan dan Europe kama kuna no Asia North East Assam kama
ichi vacha he cha i he ga ve leo hen tam be ti lo ni hen he ba tam he ku sa ti ko chau lu de ya te ti chi dang kha e tu bi tin chu sim he akitang wa la pu ni jong le tin at che e hi tin che na si he chi a pon si alin tin te en ga ve leo no ma je gen chi foreigner so and foreigner so on dong camera and picture ye wa tourist visa a hong wa oi da in malau he e koi ta bang le chi no mum le chi thi e we are ready. I'm ready to guide you. Ano mi so ga vela bacha kitang tang jing ka camera hi phone camera kala a zoom ko bol hi ji ahoi be se thei pun phat kiting le sang ahoi chi a hin bol ti hi all ten na veo hitin cha chi pabitra chi tukula umse se Siberia gama kuna kedam dang a jing ni dunia din ichan hin na chai tau ti camera hoi lu ri a he chi lu he ichia photo ho hi Pavitra Wildlife Sanctuary sanctuary kavel zo wa zo na pena photo session to ka tuna chi chate o si jingno boy Gracie alina ichi wildlife sanctuary so nga pa sangpu and family ho highway ichi ai pile alina to anu kachanu kahibi as ki hoi dan lam ki pum the rian a he ichi Pavitra Wildlife Sanctuary get it. Thank you.